ассалому алайкум бинандагони гироми барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони симои шаҳри панҷакент манзуратон аст. дар студия бо шумо муинсаата мулоева ва коргардон исмоилҷон холов мебошем. инак дар барномаи мо тамошо кунед. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон пайваста таъкид менамоянд ки таъмини зиндагии осудаи аҳолӣ, ҳифзи сарватҳои миллӣ ва эмин нигоҳ доштани кишвар аз офатҳои табиӣ ва техногенӣ яке аз самтҳои асосии сиёсати давлатии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. дар ҳамин асос бо иқдоми комиссияи ҳудудии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент оид ба ҳолатҳои фавқулодда чорабинӣ гузаронида шуд. ба идомаи мавзӯъ таваҷҷӯҳ намоед. санаи 29 апрели соли равон дар толори матбуоти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр таҳти роҳбарии сардори мудофиаи гражданӣ раиси шаҳр холиқзода абдухолиқ машқи мудофиаи гражданӣ гузаронида шуд. дар он нахуд сардори соди ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ вилояти Суғ дар шаҳри Панҷакент подполковник Парвез Замонзода сухан ронда ҳозиринро бо оқибатҳои офати табиии шартӣ сели таҳшатнок ки дар мавзеи соҳи Зебон ба амал омадааст шинос кард. баъдан сардори мудофиаи граждании шаҳр Холиқзода Абдухолиқ барои ҳарчи зудтар бартараф намудани оқибатҳои офати табиии шартӣ масъулони хадамотҳои оташнишонӣ, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, тиббӣ, хабардоркунӣ ва алоқа, барқ, таъмиру барқарорсозии роҳ, пулҳо, муҳофизат аз сел ва соҳил мустаҳкамкуниро вазифадор сохт ки барои ҳарчи зудтар бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ тадбирҳои зарурӣ андешанд. сипас дар минтақаи офати табиӣ соҳи Зебон зери назорати масъулони мутасаддиёни соди ҳолатҳои фавқулоддаи шаҳрвандӣ хадамотҳои зарурӣ таъҷилӣ ба фаъолият шурӯъ намуда оқибатҳои офати табииро пайи ҳам боиси дарки масъулият бартараф намуданд. минтақаи дигари зарардида пойгоҳи обкишии Нилуфар низ дар мадди назари масъулон қарор дошт. инҷо барои бартараф намудани оқибатҳои сел аз техникаи замонавӣ истифода бурда тадбирҳо андеша шуданд то ки бо оби пализи таъмин будани киштзорҳо тавассути пойгоҳи обкишии Нилуфар таъмин карда шавад. инҷо корҳои барқарорсозӣ ҷараён доштанд. подполковник Амонзода Парвез Замон сардори шӯъбаи ҳолатҳои фавқулодда мудофиаи граждании вилояти Суғ дар шаҳри Панҷакент дар асоси нақшачорабиноӣ ки аз ҷониби раиси вилояти Суғ таъсис гардидааст ва қарори раиси шаҳри Панҷакент таҳти рақами 82 аз 29 апрели соли милодӣ дар ҳудуди шаҳру деҳоти Панҷакент машқи фармондеҳии соди мудофиаи гражданӣ дар мавзӯи амали ҳайати роҳбарикунанда дар ҳолати омадани сел ва боришоти зиёд гузаронида шуд. дар чорабинии мазкур хадамотҳои мудофиаи гражданӣ зернизоми вазифавии низоми ягона ҷалб карда шуданд. вазъияти шартие ки мо ба инобат гуфта будем дар соҳи Зебон омадани сел ба амал омада дар натиҷа хисороти худашро расонида буд. ҳамзамон дар натиҷаи омадани сел шаҳрванди канали Нилуфар аз кор монда буд ки хадамотҳои мудофиаи гражданӣ тибқи сипориши сардори мудофиаи гражданӣ раиси шаҳри Панҷакент сари вақт вазифаҳои дар наздашон бударо иҷро намуданд. дар ин машқ хадамоти оташхомӯшкунӣ, хадамоти тартиботи ҷамъиятӣ, хадамоти тиббӣ, хадамоти барқ, хадамоти алоқа, хадамоти соҳил мустаҳкамкунӣ, хадамоти роҳ фаъолияти хуб нишон дода вазифаҳои дар наздашон бударо сари вақт иҷро намуданд. субҳи рӯзи 30 апрел бошад дар толори худи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр таҳти роҳбарии раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ ҷаласаи ҷамъбастии комиссияи ҳолатҳои фавқулодда баргузор шуда дар он натиҷаҳо таҳлил ва барои ислоҳи баъзе камбудиҳо дастури супоришҳо дода шуданд. бо мақсади рушди соҳаи варзиш аз ҷумла бештар ҷалб намудани ҷавонон ба бозии футбол дар шаҳрамон федератсияи футбол ташкил карда шуд ки роҳбари онро раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ӯҳда гирифт. гузориши дигари барномаи иттилоотии пайғом дар ҳамин бора омода шудааст. футбол чун яке аз намудҳои оммавитарини варзиш ҳамчун падидаи варзишӣ эътироф шуда дастовардҳо дар мусобиқаҳои байналмилалӣ аз ҷумла дар чемпионатҳои ҷаҳон оид ба футбол бешубҳа аз нерӯву иқтидор сатҳи солимӣ ва маънавии ҳар миллат шаҳодат медиҳад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла дар шаҳри Панҷакент ин навъи варзиш рӯз ба рӯз рушд намуда истодааст. вобаста ба ин санаи 28 апрел дар толори маҷлисгоҳи осорхонаи мамнӯъгоҳи Саразм
با اشتراک رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده و معاون فدراسیون فوتبال ولایت سوخت رستم مرافیب کنفرانسی انتخاباتی فدراسیون فوتبال شهر پنجکند دایر گردید. در نشست اشتراکچیان نامزدی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده را که از جانب رئیس فدراسیون فوتبال ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده پیشنهاد گردیده است به وظیفه رئیس فدراسیون فوتبال شهر پنجکند یک دیلانه دستگیری نمودند. معاون یکم و معاون رئیس فدراسیون فوتبال شهر پنجکند عثمانوف خوشوقت و جوربایف کمال‌الدین انتخاب گردیدند. رئیس نوی فدراسیون فوتبال شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده برای باوری به این وظیفه مسئولیتناک به رهبریت فدراسیون فوتبال ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده اظهار سپاس نموده تاکید کرد که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند من بعد نیز ساحه ورزش را سمت افضلیت‌ناک فعالیت قرار داده به خصوص برای رشد و عمومی گرداندن فوتبال مستحکم نمودن پایه مادی و تکنیکی ساحه و در مجموع تطبیق صفتناک طلبات برنامه رشد فوتبال برای سالهای 2017-2021 تدبیرهای عملی خواهد اندیشید. در این زمینه به رئیسان جماعت‌های دهات و مدیر بخش کار با جوانان و ورزش شهر پنجکند بابای فیروز از طرف رئیس فدراسیون فوتبال شهر پنجکند دستور داده شد که در 14 جماعت‌های دهات و 19 محله‌های شهر پنجکند دسته‌های فوتبال تأسیس داده شود. گزارش مرتبه رحمان و برای برنامه اطلاعاتی پیغام. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. با اقدام تشکیلات شهری پنجکندی حزب کمونیست به خدمت‌های ارزنده بانوان راهبر که سالیان زیاد اداره و تشکیلات‌های مختلف را با حس درک مسئولیت راهبری نموده بودند و امروز در قید حیات نیستند ارجو احترام گذاشتند. با ادامه موضوع توجه نمایید. در اساس قرار تشکیلات شهر پنجکند حزب کمونیست بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با مقصد ارجگذاری به خدمت‌های شادروان‌ها بانوان شهرتمند شهر دیار پنجکند چهاربینی برگزار شد. اشتراکچیان این همایش نخست به باغ فرهنگ استراحتی به نام کمان خوجندی آمده با پایه آرامگاه سابق دپوتات شورای عالی تاجیکستان سابق رئیس کمیته اجرایی شهر پنجکند شادروان اوچهباری مومین و گلچنبر گذاشته خاطره او را به نیکی یاد کردند. در سخنرانی اشتراکچیان از خصلت‌های حمیدی ارزنده این بانوی نیکنام یادآوری شده. تاکید گردید که این فرزند پنجکند در قلب‌های مردم ابدی معوا گرفته است. سپس در بینای تشکیلات شهر پنجکند حزب کمونیست جمع‌آمد برگزار شد که در آن قصه از روزگار دیگر بانوان راهبر و تشبثکار شادروان‌ها که کار نیک نام نیک به یادگار گذاشتند کرده شد. رفیقان عزیز، مهمانان عالی‌قدر، بانوان مهربان، کمیته بانوان و زنان شهر پنجکند حزب کمونیست تاجیکستان تصمیم گرفته است که در عرصه جشنواره وطن عزیزمان 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان و در اساس قرار پلنوم 8 کمیته ولایت سوخت حزب کمونیست تاجیکستان که سال 2021 را سال جوانان و زنان اعلان کرده است، کمیته شهر پنجکند حزب کمونیست آید به برگزاری میز مدور بخشیده به 100 سالگی سابق رئیس کمیته اجرایی شهر پنجکند اوچهباری مومین و یادبود بانوان همصف حزب کمونیست که امروز در قید حیات نیستند و بهر آبادی و شکوفانی پنجکند باستانی سعی تلاش کردند برگزار می‌گردد. حاضرین با افتخار از شادروان‌ها قوزیگل خلیلова، سپارت عبداللهیva، майрамой нарзуллоева، بیبی رجب عیسویeva، مفری یلداشeva، سوری موسویeva، سیده ظریفova، تمر دامنوجانova، استاده احمدova، майсара مظفرova، بورینسا رازقova، فاطمه شریفova، منیره اسرارova، تمر اسماعیلova، برفیاز سلطانova، ایستادای بابایeva، رعنا باباحاجیva و لوبت پیرنظرova یاد کردند و با مورد تاکید داشتند که کار و پیکار آنها نمونه عبرت است برای نسل‌های امروز و فردا. در چهاربینی کاتب اولی کمیته ولایتی حزب کمونیست قربانجان میرزایeva برآمد کرده اقدام تشکیلات شهر پنجکندی حزب کمونیست را بابت گرامیداشت بانوان شادروان که سالیان زیاد در وظیفه راهبری و مسئول ادای وظیفه داشتند نیک ارزیابی کرد. یادآور می‌شویم که برنامه علاوه از این چهاربینی نمایش داده می شود.
дар муассисаи литсеи касби техникии шаҳри Панҷакент бо якчорибини рангоранг эҳтиром гузоштанд ба қаҳрамони Тоҷикистон шоири маҳбуб Мирзо Турсунзода. тараннумгари ормонҳои миллат чунин ном дошт конференсияи илмиву адабӣ ки ба муносибати 110-солагии қаҳрамони Тоҷикистон шоири маҳбуб Мирзо Турсунзода ки дар толори муассисаи давлатии таълимии литсеи касбии техникӣ баргузор шуд. дар конференсия намояндагони китобхонаҳои шаҳру деҳот ва донишҷӯён иштирок намуданд. конференсияи илмиву адабиро ҷонишини директор Холмурод Сафарзода ифтитоҳ намуд. сеюмин шахсе ки оламиён ӯро ҳамчун тоҷик, ҳамчун тоҷикистонӣ, ҳамчун фарзанди шӯравӣ мешиносанд, эшон Мирзо Турсунзода мебошанд. ҳангоме ки соли 1977 дар фасли хазонрез устод Мирзо Турсунзода дар синни 66 солагӣ ин дунёи фониро падруд гуфта, яке аз публицистони барҷастаи халқи тоҷик устод Раҷабалӣ Қудратзода навишта буд: гирии нола бикун эй халқи дилу ҷони шоир, зеро пайдо нест ки кай боз чунин фарзандеро ба дунё хоҳӣ овард. вақте ки устод Мирзо Турсунзода дар фасли хазонрез ин дунёи фониро падруд гуфт, устоди дигари шеъри тоҷик устод Бозор Собир ҳар гаҳе дар орзуи шеър бардорам қалам, дар хаёлам рӯи Турсунзода гардон мешавад, ҳам қаламро ҳам маро хомӯш гирён мекунад, ашки ман ашки ятими шеър борон мешавад. гӯём бо Мирзо Турсунзода аз театри опера балет то балучов падруд гуфта буд. вақте ки ҳанӯз устод Мирзо Турсунзода ҳамчун асосгузори сулҳ, ҳамчун раиси кумитаи якдилии Осиёи Африқа, ҳамчун раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, котиби правленияи иттифоқи нависандагони СССР фаъолият доштанд, устод лоиқ чу Турсунзода бо боли замона накардам сайр ақсои ҷаҳонро гӯён, устодро ситоиш карда буданд ва ёдгори айниву ин кӯҳсорон зинда бод, шири Турсунзодаву ин обшорон зинда бод, хунчаҳои пахта механдад зи хандохандашон, хандаҳои духтарон дар пахтазорон зинда бод. гӯён Турсунзодаро маҳду ситоиш карда буданд. хизмати Турсунзода аз чӣ иборат аст? Турсунзода ягона шахсе буд ва ягона тоҷике буд ки дар тамоми дунё ливои зафар, ливои ваҳдат, ливои сулҳ ва ливои оромиро мепарастид. ӯро сарвазири вақти Ҳиндустон Индира Ганди, ҳатто яке аз бузургтарин сиёсатмадорони асри 20 Уинстон Черчилл аз тарси Турсунзода ӯро иҷозат надода буд то ба хоки Англия вуруд гардад, чунки Турсунзода бо шеъри қиссаи Ҳиндустон дар Ҳиндустони бостонии имрӯза инқилоберо ба вуҷуд оварда буд. аз ҷониби донишҷӯён шарҳи ҳоли устод Мирзо Турсунзода баён карда шуд. баъдан донишҷӯён бо намоиш додани саҳначаи дили модар ва бо сароидани суруд конференсияро пурмуҳтаво гардониданд. сипас дар чорабинӣ донишҷӯён алоқаманд ба мавзӯи сулҳ, ватан, дӯстӣ, модар, зан бо истифода аз ашъори Мирзо Турсунзода порчаҳои шеърӣ қироат намуданд. тотони дӯстонро гум макун, дӯстони меҳрубонро гум макун. дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст, мушкил осон кун касонро гум макун. зан агар оташ намешуд хом мемонде мо, норасида бодае дар ҷом мемонде мо. зан агар моро намебахшид умри ҷовидон, бетахаллус бенасаб беном мемонде мо. یارم بر رخش نشانه دارد، سیمای بهادرانه دارد. بینی اگر میان مردان، مردانگیش بها ندارد. می نویسم من سرود صبح را با خون دل، با تپیدن‌های بی آرامی ریزافزون دل، با یراق تیز گردیده به دست دوستان، جرجیان را کند شرمنده روی جهان.
یادآور میشویم که چاره‌بینی بخشیده به 110 سالگی استاد میرزا ترسونزاده را راهبری مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی در همکاری با کتابخانه‌های رقم 2 و 5 شب‌خاور گذرانیدند. گزارش دلشاد حلیمова و اسماعیل جان خالف. بابت تامین خواجگی‌های دهقانی با آبی پولیزی پیوسته تدبیرهای ضروری اندیشیده می‌شوند. گشوده شدن کانال توکسان کورس به این فکر می‌تواند دلیل باشد. گزارش دیگری خبرنگاران ما ادامه دهنده این موضوع است. طبق دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و اجرای سپارش پروتکلی رئیس ولایت سوغد رجب‌بای احمدزاده کانال توکسان کورس با تلاش‌های همروزی رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده جهت پورا تازه و برقرار نمودن حالت واقعی کانال برای به مشکلات آبیاری نمودن کشتی کارتاشکا تا امروز کارهای زیاده اجرا کردیدند. واسطه فامردین سهامدار خواجگی به نام فردوسی میناداری خودمان را از نام مردم دهه افندره و رئیس شهر خالقزاده میرسانیم. برای آدمگیری کرده شب و روز آمده نگاهبین کردنشون تشکرها بگوییم. امروز کانال مذکور پورا برای آبیاری کشتی‌های خواجگی‌های دهقانی آماده بوده. طول چند روز است که آب در کانال جاری است و مردم از تشبس‌های آبادکاری و سازندگی رئیس شهر منت دارند. محمدشاه ابراهیم جان امام خطیب جماعت سجنه اعضای خواجگی دهقان بازار من 3 روز باز که آب آمد. این آب البته خدمت رئیس شهر و رئیس نوی جماعت سجنه است. از طرف مربا سر وقت آب آمد. خلق آب همین برای کرتشکا برای کشتکارشان مانده ایستادن. البته این سر وقت که امسال هوا بلند آمد بارشات نیست. این البته آب بسیار فایده دارد. وقتش به آمد از این دهقانا بسیار منتدار هستند. با بلند گردیدن حرارت هوا روزهای اخیر در شهر پنجکند نگرانی دهقانان باعث خشکشوی زراعت‌های کش نموده‌شان با آمدن آب در کانال توکسان کورس برطرف گردیده خواجگیداران از پی آبیاری زمین‌های کش نموده خویشند و امید دارند تا در این سال حاصل فراوان به دست می‌آورند. قید نمودن به مورد است که در شهر پنجکند بجز از کانال توکسان کورس باز 5 کانال و 18 پایگاه آبکشی اقتدارشان گوناگون موجود است که بهر آبیاری زمین‌های خواجگی دهقانی شهر و دهاتی پنجکند خدمت می‌نمایند. گزارش مرتبه رحمانова و طلبشاد تاشف برای برنامه اطلاعاتی پیغام. برنامه را ادامه می‌دهیم. سابقه‌داران مهنت شهرکی به نام بایمراد خالمرادов در جلسه حساباتی فعالیت تشکیلاتی ابتدایی را مورد محاکمه قرار دادند. توجه نمایید به گزارش خبرنگاران ما. مطابق نقشه کاری شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر در تشکیلات‌های ابتدایی مجلس حساباتی انتخاباتی در محله‌های شهر ادامه دارد. این نوبت با اشتراک سابقه‌داران جنگ و مهنت در محله بایمراد خالمرادов مجلس حساباتی انتخاباتی برگزار شد که آن را رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکند عبدالقل رضایف افتتاح نمود. عاید به فعالیت تشکیلات ابتدایی در دوره ماه اپریل سال 2018 تا ماه مارس سال 2021 رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت محله مذکور مومنов محمد جان حساب داد. با کوشش‌های همه‌روزه و خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سرزمین تاجیکان صلح و آرامی پایدار گردید. استحصالات و اقتصادات مملکت افزود. زندگی مردم خیلی بهتر گردید. پیشوای ملت نسبت سابقه‌داران جنگ و مهنت توجه مخصوص ظاهر نموده در یکی از سخنرانی‌هایشان چنین گفته بودند: تجربه بای، مصلحت مفید و نصیحت‌های سابقه‌داران جنگ و مهنت اهمیت خاصه را دارا بوده برای نسل‌های امروز و فردای ملت چون دستور زندگی فعالیت می‌کند. من با کودکان یتیم و بی‌پرستار، معیوب و پیرانسالان بی‌سرابان، اشتراکچیان و معیوبان جنگ بزرگ وطنی و سابقه‌داران مهنت مراجعت کرده اظهار می‌نمایم که شمایان را خوار و زار شدن نمی‌مانم و هیچگاه در تنهایی و بی‌صاحبی نمی‌گذارم، گفته بودند جناب عالی امامعلی رحمان. از روز مجلس حساباتی انتخاباتی تشکیلات ابتدایی سابقه‌داران جنگ و مهنت محله بایمراد خالمرادov 2 سال گذشت.
ташкилоти мо фаъолияти худро дар асоси талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ветеранҳо ва оинномаи ташкилоти ҷамъиятии ветеранҳои ҷумҳурии тоҷикистон ба роҳ монда фаъолияташро каме бошад ҳам пасе гардонид. дар давраи ҳисоботӣ ҷашнҳои рӯзи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, иди наврӯз, рӯзи ғалаба бар фашизм ва дигар ҷашнҳо қайд карда шуданд. ҳоло дар маҳалла 34 нафар собиқадорони меҳнат ба қайд гирифта шуданд ки 6 нафарашон ҳоло ҳам фаъолияти кории худро давом дода истодаанд. аз рӯи масъала собиқадорони маҳаллаи Боймурод Холмуродов, Захатов Мирзообид, Алиева Зайниева, Ёқубов Карим, Рофиев Рустам, Ҳайдар ва Очаой андешаҳои худро баён намуда фаъолияти шӯроро қаноатбахш арзёбӣ карданд. пас аз анҷоми маҷлис, раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнат Облоққул Ризоев бо ҳамроҳии раиси ташкилоти ибтидоӣ Мӯминов Муҳаммаҷон ва ҳайати ҳамроҳонаш ба иёдати Мирзо Орипов ва Нигина Сулаймонова омада ба онҳо маводи хӯрока тақдим намуданд. собиқадорон аз ин таваҷҷӯҳ арзи сипос карданд. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Исмоилҷон Холов. бинандагони гиромӣ, ҳоло бошад ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. маъмурияти корхонаи давлатии фаръии обтаъминкунӣ ва канализатсияи шаҳри Панҷакент ба таваҷҷӯҳи истифодабарандагони обҳои нӯшокӣ мерасонад ки бо фарорасии мавсими гармӣ талабот ба об зиёд гардида исрофи он ба мушоҳида мерасад. бинобар ин аз истифодабарандагони об эҳтиромона хоҳиш менамоем ки оби нӯшокиро аз рӯи меъёру инсоф сарфакорона оқилона истифода намоянд. дар ҳолатҳои зарурӣ шаҳрвандон метавонанд заминҳои назди ҳавлигии худро пас аз соати 22 шаб то 5 субҳ обёрӣ намоянд. дар ҳолати аз меъёри муқаррар гардида зиёд истифодабарии оби нӯшокӣ мутобиқи банди 74-уми қоидаҳои истифодабарии системаҳои коммуналии обтаъминкунӣ ва канализатсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаҷми оби нӯшокии истеъмолкунанда аз рӯи ҳаҷми обгузаронии қубури ба системаи коммуналии обтаъминкунӣ пайваст шуда аз тарафи шахсони масъул санадҳои қоидавайронкунӣ тартиб дода ба мақомотҳои дахлдор пешниҳод карда мешавад. боварӣ дорем ки мардуми бо фарҳанги шаҳри Панҷакент обро зери шиори сарфаи об кори савоб, дилсӯзона, сарфакорона аз рӯи меъёр истифода бурда ба исрофи он роҳ намедиҳанд. маъмурияти корхонаи давлатии фаръии обтаъминкунӣ ва канализатсияи шаҳри Панҷакент. тамошобинони гиромӣ, дар ҳамҷа барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо танзиятиву хонободиро хоҳонем. то барномаи дигар шоду пирӯз бошед. хайр.